wakuwa ndahatangara wabona baba mama nuva sinzi uko mbaye namagira umugambi ndavuga ngo mana we ariko umuntu usutanga ibintu ukusinyogenda ngo suhure ngo ngishe tekereza kugisha ndabitekereza numva kuko bizamwo numva ndatashe ariko ngo mvuge numva nyine tibikunze umuntu nabwiye ni Tiyadoje ndamubwira ngo Tiyadoje nagize umugambi wo kugisha ndamubwira ngo nagize umugambi wo kugisha iwacu kuko dutabaye muri ubu buryo ni ukuri mukuru uretware mu gitondo nashitse hano ndavuga ngo ariko mana kuko tubishe ko basengera igihugu we ndavuga ngo asa bigenze gute ko tumvise ko bakora ku gihugu ngo bakorangize bwagiriza si iwacu barafya numva tibakoze ku gihugu cyacu numva tibagikoze ndavuga ngo ariko mana we uko tibogikoraho ariko shimye Imana rukuri ko dutabaye naratekereje wa munsi bavuze ngo bane uko babaye namuvuga ngo mana we umuntu uzutanga itaratu ko ndiyombaho ngo ngende tabare Tekereza kuko nienda jewe ngishe iwacu abantu benshi Bwana asifiwe haleluya haleluya haleluya